Murakaza neza kuri The Only TV. Uyu munsi tukaba tugiye kubakorera uburyo wahuza batiri ukayihuza n'umurasire bikabyara umuriro w'amashanyarazi ukaba wacana imashini ituraga amagi. Abantu benshi bamaze iminsi bambaza ngo mbese ni gute wafata batiri ukayihuza na komvata bigatanga umuriro w'amashanyarazi, cyangwa se ni gute wakoresha umurasire ku buryo wacana iyi mashini ituraga amagi. Uyu munsi akaba aribyo ngiye kubereka, ngiye kubasobanurira. Okay, iyi akaba ari batiri isanzwe ifite amperi ya 70. Ubwo urabona ko batiri yo iba ifite mu busanzwe ipima 12. Urabona ko ari 12. Yo ipima 12 nyine mu busanzwe. Iki nicyo ugomba kuba ufite. Urabona ko iri gupima 12. Ifite 12 volt. Batiri ubusanzwe ifite 12. Ikindi kintu ugomba kuba ufite ni uko ufite convertizer yo gukomvata umuriro kugira ngo ivane muri 12 iwushyire muri 420. Ubwo nicyo kindi ugomba kuba ufite. Ubwo hano uri kubona ko nyine ikikora yo iwuvana urutsinga mubona rukaba nyine rwakira 12. Rwakira 12 rugasorera hano 420. Ubwo ikikora nyine yo ni ukuyikomvata bisanzwe nta kindi. Nicyo ikintu ugomba kuba kwifashisha nyine. Urabona ko ubwo nyine niko ukoresha nta kindi. Aka niko bita komvata, ariyo convertizer. Iyo convertizer niyo wifashisha kugira ngo ubashe gukomvata umuriro. Ubwo ukoresha bisanzwe nkuko twabibonye, ikaba ifite 12. Ikaba ifite 12. Ubwo urabona ko iyo urabona ko umuntu turangije kubihuza. Iyo urangije kubihuza ugakupura, urabona ko urutsinga rushinge ruhise rugenda nyine. Uri kubona ko rwageze muri kangahe, muri 420. Ubwo dufashe appareil yacu tugapima. Urabona ko iri gupima, rushinge ruri muri 420. Dufashe appareil tugapima. Twasanga kubona ko umuriro wikubye nyine wiyongereye, nuko turi gufataho neza. Kubona ko wabaye kubara 290. 290 ni 290 igenda ihinduka aho gakeya. 290 kandi umuntu wafite ngo 290. kandi ubusanzwe umuriro w'amashanyarazi ugira D7 nyine 420, ariko hari aho ugenda uhinduka, hari naho ugera 180. Okay, ubwo ufashe itara bisanzwe, nk'ubu ucometsemo itara bisanzwe, urabona ko itara riri kwaka nyine. Kandi nta kindi dukoresheje uretse iyi batiri yonyine. Nta kindi kintu dukoresheje uretse batiri yonyine. Dore noneho urabona ko n'iri tara naryo ni wati 100. Urabona ko ari wati 100 nyine. Naryo ni wati 100. Ubwo ufashe n'iri tara nyine risanzwe rya wati 100, naryo riraka. Urabona ko naryo riri kwaka. Urabona ko naryo wati 100 naryo riri kwaka, naryo riri gushuha. Urabona ko riri kwaka. Dukoresheje 12 volt. Dore aha ni 12 kuko nta, ariko hano ho usohora D7 420 nusohora, ariko haho ikinjiza 12. Na telefone yayicaginga. Ushaka na telefone wayikoresha. Na telefone nayo irayicaginga. Dore na telefone nayo irakora nyine. Urabona ko nayo iri kwinjiza. Ikintu cyari kigusaba no kugira ngo ushake batiri ifite ingufu, ifite amperi yo hejuru, mbese irambya mu muriro. Na telefone nayo irimo gukora. Ucometse na telefone nayo ukabona ko nayo yahise yinjiza.
ubu ni bwo buryo bwa mbere wakwifashisha mu gihe umuriro wagiye ufite iyi komvata ukaba ufite n'iyi batiri, uri kubona ko nyine byagufasha, ariko ntabwo imara amasaha menshi, wenda ni nk'uburyo bwo kwifashisha. Ubundi buryo ni ukuba wakoresha amazi y'inyenesha, amazi ashyushye, nabwo burafasha. Urabona ko nta kindi kintu bikenera, ni uko ufite batiri ifite ingufu n'iyi komvata nyine. Ubu byose nabiberetse, nabonye ko byose birimo gukora. N'itara naryo riba ririmo kwaka, riba ririmo gukora. Kandi itara ni wati 100 nyine, urabona ko riba ririmo gukora. No kugira ngo wumve ko iyi batiri iba ifite ingufu, reka nze mbere uburyo iyi batiri iba ifite ingufu. Ngiye kubereka. Kandi dukoreshe 19 adabuta, maze murebe ukuntu biraba bimeze, ukuntu biraba birimo kwaka. Iyi ni adabuta ya 19. Iyi ni adabuta ya 19. Iyi ni adabuta ya 19. Adabuta ya 19. Gacomeka iyi convertizer, turebe nyine uburyo raza kuba bimeze. Dore. Tuyicomekeho. Tuyicometse kuri 19. Gusa. Comeka iyi 19. Murumva ko no guhinda. Urumva no guhinda ko bitandukanye. Reka dupime turebe. Reba ubona ko iri gupima hafi 470. 474. Kubona ko ari umuriro iri gupima nyine. Dore. 474. Ariko kuva 474 ibyo ntacyo bivuze. Gaducomeka iri tara irisanzwe nyine turebe. N'itara rya wati 100. Ariko turukoresha 19. Deba. Urikura kuntu uri kwaka, ntago ryakwaka. Nubwo ufite umuriro mwinshi pe, uri kugera hafi muri 474. Ariko ntago itara ryakwaka. Kubera iki? Kubera impamvu ritakwaka. Hariya aho twabonye kuri kwaka, kandi hariya hari gupima nyine 12 volt. None hano 12 volt igasohora 420 rikaka. Impamvu hano ritakwaka. Dore aha ntago ryakwaka. Dore. Dore kubona ko ntago ryakwaka. Impamvu ritakwaka nuko iriya batiri ifite ampere. Iriya batiri ifite ampere, kandi hano ino adabuta ya 19 ifite nta ampere. Nta ampere igira. Ifite volt 19 ariko nta ampere ifite. Kuri kubona ko ntago ryakwaka. Ariko itara risanzwe rindi iryo ryakwaka kubera ko nyine ryo ntago rikenera ampere. Ubona ko naryo ryakwaka, ariko iryo niyo wagiye uti nikabone niyo umuriro waba uri kuri kangahe ntago ryakwaka. Urabona ko batiri bifite ingufu nyine. Dore urabona ko batiri bifite ingufu. Yakira duze igasohora desavene. Ni ibingibi. Uramutse ubwo ufite nk'umurasire ufite ingufu, wakagira batiri ifite ingufu, iramashini ishobora kuyicana. Ariko ikintu byagusaba nuko ufite iyi batiri, ifite imbaraga. Ifite kuri ampere zigera kuri 70. Ifite ampere ya 70 cyangwa se 60. Ishobora kuyicana. Naho ikintu kiba kibura na ampere. Batiri hari amabatiri ya original, uramutse ufite nk'amabatiri 2 yabigukorera. Ariko nanone ntago nakwizeza ngo wabikoresha kuva ku munsi wa mbere kujya ku munsi wa 10 cyangwa ku munsi wa 21. Ni nka support. Waba udafite generator, ubu ni nk'uburyo bworoshye nyine, nk'uburyo bw'ibanze wakwifasha mu gihe umuriro wagiye. Bitewe na batiri wawe ufite, ingufu yawe ifite, ishobora gutwara wenda nk'iyi batiri ishobora kuba yamara amasaha 3 cyangwa se amasaha 4.